Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Naki arspa nyop kendai ngut kibuton kam ban Thiah pang haki hospital hadin bakilayo yau kenyang jengpang COVID-19. Kibabun kidon hapadang kejing syak sumar kidai ha hospital Nazareth Shillong. Naki kat kendai teli kijaka sumar kibadon hakeleng kajela. Kajing don jong kijing Thiah kalong sanspa kendai pundu teli. Bat kini arspa nyop kendai teli kila dabreu ni kibadon kinongpang. Henry ketenat kekot kekia ketemu ban kentiu syuk-syuk ya kajing don kijing Thiah hakite kijaka sumar. Katkum kakai pot, belayuk pediang haduk kasantarik mentau benai jemang. Kiboyok ya kini kejengpang kilong, haduk arspa nyop kenai ngut. Na kini, lai pesangut kidon ha civil hospital, lai pesangut ha Bethany Hospital Shillong, kat prangut ha Negrim Hospital, ndu prangut ha Nazareth Hospital, ar penyengut ha Robert Hospital, lai pengut ha Supercare Hospital, kat lai ngut ha Woodland Hospital, cipengut ha Tura Civil Hospital, mat sausan ngut ha kiwede kijaka sumar. Katrat kakot kia tu ruba haduk kasantarik mentau benai jemang. Kinongpang kibla syakta ha COVID-19 kibasyong pan kerpang hayeng kidon cejar druspa prap kenengot.